Boa tarde, que tal? Benvidos a canal de YouTube do Bueu Atlético Balonmán para vivir unha nova tarde de balonmán aquí no Pablo Orbello. Esas coitadas de fondo e os decibelios moi arriba xa, todavía quedan uns minutiños para comenzar o partido. Se visítanos ao Balonmán Culleredo, como sempre meu carón para esta retransmisión Alberto Calviño. Que tal, Alberto? Que tal, Alberto? Boas tardes a todos os seguidores do balonmán, especialmente os seguidores do Bueu Atlético que nos seguides desde esta canle, desde este medio. Por si non poder estar presentes en directo, que como decía Alberto, isto está sendo espectacular. Faltan uns minutos e xa hai un ambientazo aquí e que non hai outra cousa mellor que facer nas próximas 2 horas que estar na festa balonmán que é este pabellón. Hoxe, aparte, un pabellón que se engalana para diversas celebracións. Hoxe vai a recibir o equipo de Primeira Nacional ao equipo campeón galego da categoría infantil femenina, esas nosas rapazas do área servicio da Pamán que se clasificaron como campeones e van directas ao sector ao Campeonato de España, facendo historia estas rapazas, o primeiro equipo femenino en ser campeón galego, ademais directos a un campeonato de España, con, recordamos, dúas rapazas metidas no combinado nacional, co cual, bueno, moitísimo traballo que se está facendo para que isto saia adiante, Calvi. Importantísimo, faltaba ese pequeno detalle de quizá un equipo femenino conseguise casi ten máis importancia que se xa en categorías base. Masculinos xa temos a fortuna de ser, a pesar de ser un club pequeno comparado con todo o que nos rodea, pero grande en xente, en ánimo, en aficionados, pero que ben nos ven, sobre todo para a parte dos equipos femeninos, ter ese feito, ese superar esa barrera de ir a un sector nacional, sobre todo, como decía, en categorías en formación. E aparte diso, ímonos a unir, bueno, non sei se celebración ou non, pero a despedida dun guerreiro azul, un ídolo aquí en Bueu, porque, bueno, por motivos laborales ten que deixar esta práctica deportiva ociosa do balonmán, que vai a ser o Samurai Malvido, que trataremos de recoller ao final do partido, a ver se se deixa, porque creo que as emocións van a ser moitas. E, bueno, hoxe temos todo iso que está englobando este penúltimo partido que vai a ter o Bueu Atlético aquí no pabellón Pablo Orbello. Sí, penúltima jornada na casa, quedan con esta 4 jornadas e nada, acábase a competición. Todo por ver aínda nos postos centrais. Pois imos a coa presentación de ambas as dúas escuadras. Moi boa tarde, benvidos ao pabellón Pablo Orbello para a disputa desta nova xornada da Primeira Nacional, onde hoxe nos visita o Balonmán Culleredo. Formarán con número 8 no Balonmán Culleredo Mario Bento, número 9 Nicolás Pérez, número 11 Marcos Regueira, número 12 Jorge López, número 13 Marcos López, número 16 Óscar Tello, número 17 Alejandro Gómez, número 27 Iago Ferreiro, número 34 Iván Sánchez, 44 Samu Seijas, 47 Marco García, 54 Nicolás Casal, 55 Nuno Loxo, 77 Mario Crecente, 82 Adrián Díaz, número 90 Alejo Martínez. Equipo adestrado por Fernando Vázquez e auxiliado por Roberto Loxo. E por parte dos nosos guerreiros azuis do Bueu Atlético Balonmán, número 2 para Pablo Gándara, número 4 Mauro Bacelar, 5 Capi David Iglesias, 7 Diego Yuque, 8 Roque Arias, número
Número 13, Brais López. Número 17, José López Josiño. 21 as costas, Andrés Bacelar. 27, Enrique Domínguez. 32, Dani Fernández. 37 voltas canchas despois de 8 meses, Martiño Castro. 39, Rubén Augusto. 77, Julio Ferreiro. Número 88, Adri Suárez. E despedíndose o será ficción o número 83, o Samurai Eloi Malvido. Equipo adestrado por Luis Montes e auxiliado por Manolo Montes e Juan Suárez. Os colexiados do encontro de hoxe, señores, Burgos Sánchez e Madruga Casadome. Colexiados de hoxe, señor da categoría infantil femenino, as nosas rapazas do equipo de área de servicio Lapamán de Bueu, campeonas galegas na categoría infantil femenino. Adestradores tamén, Roque Martiño e Julio Ferreiro tamén pode facer entrega. Forte aplauso para nosas rapazas. Pois aí está esa homenaxe por parte do clube dos dous equipos ao equipo infantil femenino do área de servicio Lapamán, campeóns galegos, como dicíamos antes, Calvi, que todavía lle queda a parte máis bonita da competición, que acudir a ese sector, eh? Sí, a experiencia, esa experiencia, fala alguén que nunca tuvo ocasión e oportunidade por vivila, pero ten que ser espectacular, eso todo con esta edade. Non sei como acabaremos, Alberto, porque se xa empezamos coa moción que temos de partida, non sei que vai a pasar, porque a saída de Eloi a cancha, vamos, vamos, como para meterse dentro outra vez. Sí, é tanto, de agradecer tamén, por suposto, a participación do clube visitante, a implicación tamén do Balonmán Culleredo nesta homenaxe que se está facendo a unha parte do clube, pero agora sí, agora se acaban as homenaxes, xa comezan as espadas a poñerse en todo alto para o que se ven agora, que é unha batalla balonmanística que vai a ser preciosa dun equipo, o Balonmán Culleredo, que para min a riqueza táctica que manexa Fernando Vázquez xunto co Galdar. Galdar, estamos falando dunha plantilla descomunal, creo que é dos equipos que máis variedade táctica ten e sobre todo moi fiel ao seu ADN. Sí, fan un xogo bonito de ver, vai ser un partido bonito. A ver, hai cousas en xogo, evidentemente pode decirse que o posto de ascenso ou de acceso ao sector de ascenso, claramente o Arcoña Ticateno clarísimo. Tamén un posto de ascenso está
adjudicado prácticamente. Sí. Culleredo, recordemos, Balonmán Culleredo é terceiro pola cola, e o primeiro posto que se salvaría está a 5 puntos, quedan por xogarse 8. Sí, pero aí penden dun fío co que poida pasar unha vez, Matemáticamente eles non están aínda tranquilos, e a verdade que está claro o primeiro e último posto, e despois o segundo posto en ascenso está o Galdar, pero matemáticamente aínda ten o alento próximo noso do Carballal, do Teucro. Si é certo que o ten bastante fácil porque hai 4 ou 5 puntos de ventaxa e hai enfrentamentos cruzados entre os seguintes. Por exemplo, hai un Teucro Carballal importantísimo para os 3 postos de arriba. E bueno, que para o Banco Lleredo ten que seguir pelesando porque non ten aínda nada claro. Pois aí están os saudos previos ao inicio e a primeira posesión que xa vai ser para o equipo azul. Temos a Yuke no centro, Gándara no lado dereito e Brais no lado esquerdo. Traballando aí Yuke buscándose a mango para Gándara. Moitísima mobilidade na defensa, tamén con profundidade, pero profundidade en bloque. Están prácticamente defendendo en 9 metros toda a primeira liña, potente primeira liña, miramos aí bastantes kilos e movéndose rapidísimo. Gándara con Brais vai a buscar ese primeiro que ven Andrés, como se desplazou o gol de Andrés. Excelente ese desplazamento de Andrés, observando o Oco que quedaba en 6 metros pola defensa avanzada que está facendo o Balonmán Culleredo. Boísima primeira acción de ataque. Aí vai o Culleredo. Vai a producir os cambios. Vai a situar Samu Seijas. Sí, cambia Alex aí ao banquillo, sendo o xogador que dos máximos goleadores desta plantilla, entre Alex e Iago, prácticamente son os dous xogadores que teñen a mellor media goleadora do Balonmán Culleredo. Está buscando esa penetración entre 1 e 2, a defensa de Josiño, pedía un posible 7 metros. Aí o ataque do equipo cullerdense. Aí se apoñer o balón novamente en xogo por parte de Adrián. Aí no Samu Seijos. Está Samu sacando o primeiro gol. Recordamos a Samu todavía en edade juvenil, pero xa é o segundo ano xogando aquí en primeira. Moi boa gol de Yuke. Rápida acción tamén, non dando tempo que se conformase a defensa e pudiesen realizar os apoios. Ataque en Alex, o lanzamento de Alex superando a Julio. E atacando xa o equipo de Bueu. Ritmo alto, 4 goles, levamos 2 minutos. Tamén todos os ataques acabando en gol. Veis con Yuke, Gándara con espacio buscando esa acción de un contra un, outro gol de Gándara. De momento todo, Alberto, de momento todo que se está tirando está entrando. Non está sendo de momento un inicio afortunado para os porteiros, nin tampouco para as defensas, claro, que non están conseguindo lanzamentos con dificultade. Aparecerán, diso teño seguro, que tanto o porteiro de Culleredo como o noso porteiro van a aparecer. Aí vai Manu, saindo da cova, de aí a esquina dereita, tratando de circular, pero ben defendido aí por Adri. Vai se quedar aí desplazado na liña de 6 metros Manu. Ben Iván, ben defendido por Josiño. E o colexado que lle restan. Cambio defensivo, pasamos a un 5-1. Samu Seijas buscando esa fruta. Vais a anticipar Gándara, consigue tomar ese balón Gándara. Brais vai a ter que... Sí, hai contraataque, mantense a primeira leda, non? Acabas esa. Para o xogo ahora Yuke, ordena ataque posicional. Ordena de posición tamén a Eloi para iniciarse o ataque. Sae Josiño, dar continuidade ao xogo en primeira liña. Avanza frontal ahora, chegamos a Gándara. Yuke no centro, Brais con trayectoria central. Cruce con Pablo Gándara. Yuke quere entrar no lateral, non pode. Balón a José, pase rápido a outra vez Andrés conseguindo vantaxe aí nesa circulación e van dúas. Sí, hai que aproveitarse, hai que aproveitar que esa defensa está tan avanzada, máis todos. Que ben Pablo outra vez. Se anticipou, aí ben quere correr o Bueu, tomando o balón Yuke, parando o ataque. Iniciando ataque posicional xa o equipo azul, o equipo locatario que está comandando o electrónico por 3-2 agora mesmiño, cando estamos no minuto 4. Mira, sigue facendo unha defensa avanzada, Elois con Brais, aí o pase difícil para Eloi, ven a contra do Culleredo, ven Mario, gol de Mario Crecente a contra. Para 3-3, 4 minutos 3-3.
Esa tamén un par de accións de ataque que non acaban con fortuna para os dos equipos. De momento que decíamos ritmo rápido. Agora sí a conexión Brais con Eloi. E anota o seu primeiro gol neste partido. Eloi Balbido. O gol do Samurai, aí rápida resposta do Culleredo. O gol de Adri tamén na liña de 6 metros. O ritmo é infernal. Non comentaba esa mañán con meu compañeiro na final por da Federación que o de hoxe que iban a castigar tanto Luis como a Fer con este ritmo infernal para mancar gorxas. Sí, este non é o máis recomendado según os entendidos médicos desta área. Aí vai Gándara recibindo moi atrás para iniciar ahora. Hai profundidade na defensa no lado de Brais. Gándara recuperando o balón nese 2-2. Vai a haber golpe franco novamente. Moi seria aí a defensa do Culleredo no centro, evitando eses 2-2. Yuke con Gándara buscando ese cruce. Josiño aí aviso de pasivo. Gándara, hai que xogala. Brais amagando pase cara a Josiño. No, foi xe o balón. Anticipó o balón, ven Manu López. Gol de Manu. Yendo por diante Balón Culleredo. Aproveitando a defensa, recuperación rápida e os contraataques. En Gándara buscando aí acción entre 1 e 2. Se vai a ver cartón amarelo para Alex. Teñan que ver se son capaces de aproveitar o espazo que está quedando detrás do defensor de Brais. Aí hai un pase directo a José que pode collerlle a posición perfectamente ao seu defensor cando o balón circula de dereita a esquerda, sobre todo cando ten o balón Pablo Gándara e fai unha trayectoria cara ao centro. Fixamos a defensa que hai aí. Si Josillo se vai un poquillo para fondo, sai en velocidade, ese espazo pode aproveitar facilmente. Gándara con Brais. Aí. Agora sí chegou o balón a Josiño, revira a volta de Josiño, vai a sacar os 7 metros. Moi ben afirmado, José. Si antes lo decimos. Pues aí, dito e feito. Preparado para lanzar, o primeiro lanzamiento 7 metros tamén deste partido. Josiño co balón na man. Josiño primeiro arma e anota. Calidade. Balón ao pé dereito do porteiro que non pode chegar para detelo. Primeiro gol de José tamén neste partido, que sigue afianzando tamén a súa posición como máximo artillero da categoría. Defensa 5-1 igual que acabamos a anterior, ahora con Yuke. Bueno, prácticamente 3-3, temos prácticamente 3 xogadores adiante. Seijas, vaya golazo de Samu Seijas, segundo fácil. Gol. Un paso, salto e ben ubicado o balón. Brais, golazo de Brais. Non están dando respiro os xogadores. Prácticamente non é contraataque, pero están anotando en primeira oleada, con defensa formada xa ou prácticamente acudindo ás súas posicións, pero aproveitando a velocidade para coller a xente fora de sitio. 6-6, partido igualadísimo, pero sobre todo moita eficacia en ataque. De momento ainda as defensas non están finas, non están quitando oportunidades aos ataques. Y van percutindo, buscando aí, ven a defensa de Yuke ahora. Ven tamén moi atento Adri, para unha vez foi superado o primeiro defensor, facer a presa con el. Samu Nuno, a parada de Julio, pero vai a haber 7 metros. Anotamos a acción de Julio, que de momento decimos, a ver, fai falta esta maior intervención dos porteiros, sobre todo Donoso, e iso vai ser bo para nós. Aí Mario dende a liña de 7 metros, primeiro amago, gol de Mario Crecente. 2 goles que leva xa. Si unha contra outro de penalti para poñer por diante o balón Man Culleredo. Ataque posicional, entra Eloi a ocupar a posición en 6 metros, a pensarse aí con 2 centrais, a pechalos. Fíxate o espacio que vai haber detrás de Brais, a ver se son capaces de aproveitar este oco, sobre todo cando está Eloi xogando neste lado dereito do ataque. Ai, que pena. E Eloi non conseguiu superar agora o porteiro collerdense. Ven correndo xa Samu, asistindo a línea, e o gol de Adri novamente. Segundo gol que anota desde aí. 100+2 para Culleredo. Sí. Brais con Yuke. Brais, Yuke novamente. Va a poner calma Yuke para iniciar un nuevo ataque. Eloi saindo en auxilio da primeira parte. No, primeiro. Aí, moi boa acción de Brais. Kenega cantou no aire, esta que se orientou perfectamente. Estaba facendo unha trayectoria exterior desde o lateral dereito, orientouse no aire, conseguiu lanzar e anotar. Ben a defensa agora, ben
3 jugadores para acabar bloqueando a Adri. Ataque aí Samu Casilla, rouba Yuke. Ben Nuno, acudiu aí Adri rápidamente. Contundente, sigue siendo un baluarte defensivo importantísimo. Facendo para allá de centrais agora. Antresos. Sí. Ui, aí quedou ese brazo. Ben esa axuda de Gándara evitando males maiores. Sí. A posición do brazo non era a máis adecuada. Aí está Adri poñendo balón en movimento con Nuno. Hay aviso de pasivo. Ben Samu recibiendo Nuno. Vaya a lanzar Nuno. Misil de Nuno. En apoyo, no esperó a nada. Armó y lanzó. Moita potencia. Ben Bryce buscando acción con Andrés. Cambiando cara de otro lado. Aproveitándose del bloqueo ahí. Gándara Yuke a vaselina de Yuke. Espellouse no Pau. Boa acción de ataque. Boa superioridade conseguida por el lateral izquierdo. Ven atacando Alex, buscando pase cara a esquina. Mario Crecente sorprendiendo con ese pase. Sí. Yo creo que incluso a Mario, sorprendió. No esperaba. Creo que con bastante fortuna, porque se ha agotado el pase, estaba no aire, un pase por la espalda, por las costas y en bote. Completo. Ordenando ese ataque, tenemos una defensa muy profunda por parte del Atlético también, o pivote muy libre ahora. A ver si se dan cuenta para Mario para Manu. Parada de Julio. Parada de Julio. Y ya notamos la segunda parada, Julio. Ven corriendo a Yuke con espacio. Gándara con más todavía. Buscando cara afuera. Fantástica parada ahora de Óscar. Corre Rubas esto. Todos. Sí, Samu Seijas. Balón que se va ahí fuera. No. Preparando otro ataque, Samuel. Ninguén dos dos equipos quiere un xogo posicional. Nada, quieren. Esto no está gustando nada, evidentemente, a Luis. No, tiempo muerto que solicita Luis. Cuidarse no es cuestión de edad. Es mantener el cuerpo y la mente en forma. Es sentirse bien y sentirse acompañado. Es recibir las mejores atenciones y disfrutar de bienestar. Cuando necesitas estar cuidado, DomusVi está a tu lado. Residencias para personas mayores. DomusVi. Xa saindo os protagonistas de novo a pista. Algo que rectificar importante. Estou seguro que a maior parte das institucións foron defensivas. En ataque máis ou menos estamos tendo certa continuidade. Xogo e accións, pero non creo que este gustando a defensa a Luis. Alguna cosa vai ter que asustar. Realmente tampouco está facendo tanto sistema de ataque, tanto xogo. Estamos sendo accións directas. Chegar, primeira oleada, o que ten lanzamento, solto o brazo. Movendo ao Atlético, cambios, vemos cambio no pivote. Temos a Rubén e tamén Andrés deixou extremo dereito. Temos aí a Vicente Roque tamén. Roque tamén entrou por Pablo. Bryce buscando eses cruces. O erro aí de entendemento con Yuke. Ven Mario Crecente en bote. Que ben, habilitando que aí hasta 6 mans ao redor de Mario. Ven o repliegue defensivo do Weu. Excelente Yuke interceptando ese pase. Que ben se desplazou ahora Enrique. Gol. Enrique. Aproveitando outra vez ese oco que está deixando a defensa do Culleredo, que están aproveitando moi ben. Antes o fixo Andrés e ahora Vicente. Ahora poniendo o seguinte ataque o equipo cullerdense. Alex dentro centro, amagando con unha entrada aí. Ven agora a defensa de Josiño. 6-0 agora por parte do equipo de Luis Montes. máis cerradiños, menos profundidade. Tamén cambiamos a parella de centrais. Temos a Rubén e Adri. Roque, Roque José de Douses. Ven Alex, ven recibido arriba por Adri. Va Alex, quiere levantarse, balón para Iván. Habilitó muy bien a Adri. Para Julio. Paradón de Julio. Qué boa intervención, qué boa acción. Después de cambio de xogador que fixeron tamén entre Roque
e Adri na defensa. Roque con Adri, balón para el lado izquierdo, ven Josiño, parón de Óscar Bello. Que boa intervención, que ben sacou o pé aquí o porteiro, Óscar. Ven Alex en bote, para Nuno, lanzamento de Nuno, hubo pasos, pero vaya latigazo de Nuno Langueiro, Qué bonitos, que estéticos son esos lanzamentos, sacando balón con pouco recorrido desde a cadeira. E que difícil é para un porteiro mirar un balón, non mira salir o balón, non sabes onde sae. Que está o balón en posesión, está sentándose un poquinho máis as cousas. Evidentemente vamos a 13 minutos, un gol abaixo ao Atlético. E tamén cambio defensivo tamén o Colleredo, vemos agora está un poquinho máis atrás todos os xogadores. Yuke buscando ese bloqueo de Rubén Augusto, Roque, ven aí o impar de Alex. Sí, ven atrapado aí, teñen as superioridades prácticamente collidas, Aí o balón de Yuke, o pé de Rubén Augusto, queda balón para Culleredo. Non foi boa adaptación ao primeiro pase. Creo que non estaba pendente Rubén neste caso, estaba máis pendente tal vez de coller a posición e non se dou conta da intención do seu compañero de enviarlle o balón. Atacando xa o balón Culleredo. Sigue Nuno, Alex e Iván en esa primera línea. Sí, pero bueno, Alex é a primeira intervención en ataque, en xogo posicional, Ahí va Alex, a parada nuevamente de Julio. Que ben, se están entonando xa o que estábamos dicindo, nos facía falta. Ahora sí, muy bien este pase. Gol. Ahora sí. Excelente o pase a moita distancia, un pase de máis de 15 metros. Mirou claramente Yuke a Rubén, avanzado e só. Xirouse, orientou e anota. Aí, sí, clarísimo. Estaba aquí por dentro, correndo nuevamente Josiño. Hoy que ben chegou Manu López para anticipar, se recuperou Adri. Rectificado. Gol de Adri rectificado después de esa recuperación. Un balón que subía rápidamente, una primera intercepción por parte de la defensa Colleredo, recuperan e anota Adri para apoyaros por diante. Estábamos 2 abaixo cando pediu tempo morto Luis. Pois hubo reacción. Reacción 19 e o partido indo cada vez máis arriba. Ven Nuno, buscando ese 2 para 2, apoyándose en Iván, Alex, a finta cara a Roque, levando balón a esquina, Mario Crecente, nuevamente Alex quiere levantarse, ven ahí Roque en la defensa, insistindo, uy, vaya pase, que vaya masia de Alex, queriendo ya habilitar aí a Nuno. Quedóse con 3 xogadores, Roque co-compañero en toda a trayectoria, os 2 e o 3. Cruce aí, hai que ven esa marca, ahí está recuperando Roque, sí. Quiere poñera directa xa o Bueu Atlético, ven Brais con Yuke, ya se incorpora Enrique, ahí llega Enrique cambiando de dirección, venga defensa de Mario, Yuke quería darlle aí o pase, quedou o balón enganchado na man, Brais, vaya para los Roque, e vanse a producir os cambios, minutos de descanso para Brais, salta Gándara, pista nuevamente. Que ben esa acción, non pudo culminar co pase, pero que atentos están desde o centro os xogo dos impares para dar os pases ao xogador que está detrás do 2. Que ben Gándara. Sí, vai a ver aí, sanción disciplinaria. Colexiado de fondo moi atento, mirou a acción perfectamente. De fondo non, perdón, de centro. Árbitro central. Creo que estaba mirando a acción defensiva, quedou enganchado por detrás. Primeira superioridade para Bueu Atlético después de 16 minutos de partido. Primera acción con sanción disciplinaria. 2 minutos que terá defensa inferioridade o balonmán Culleredo. Preparado Rubén para poñer o balón en xogo. Esa atacando primeira liña tamén inédita neste partido con Roque, Yuke e Pablo Gándara. Sae Vicente, balón con Roque no centro, llega o balón de novo a Vicente desde o extremo e anota. Que facilidade. Que facilidade ten este xogador. Que brazo esquerdo ten, que calidade. Pois novo de Enrique Domínguez aí. Segundo na súa conta anotadora. 11-9, máis 2 para equipo azul. A reacción foi a que solicitaba Luis. E aí está Alex, achegándose en bote. Vai a ser recibido por Rubén, o lanzamento de Alex. Por enriba do arco. Unha defensa máis profunda neste caso, ainda que estaban atacando en igualdade, sabes que esa defensa profunda pode provocar erros. Hoy o erro de Roque aí, buscando pase cara a Yuke. Sí, anticipouse fantástico aí Alejo. Sí, traballou moi ben esa posición aí no lado oposto. Boa recuperación para Alejo. E atacando San, igualdade numérica, valera portería. Presión, no 2 esquerdo por parte de Josiño.
sobre Nicolás. Momento lento de momento, balón. Ven Yago, buscando ahí a penetración Yago. Venga, defensa de Rubén e de Josiño. Sí, tamén a primeira intervención de Yago. De este momento ten en xogo os seus dous máximos goleadores. Ahí va Alex con Yago. Nico. Buscando cara al lado derecho ahí Nico. Yago, Alex nuevamente. Portería Baleira, recordamos, de Culleredo. Lanzamento de Alex, errado. Julio correndo. Errado, pero porque lanzou por fora, que está lanzando fora, pero está conseguindo posicións claras de lanzamento. Vaya asistencia, qué paradón de Óscar Bello. Fantástica acción do porteiro. Vaya Chico, vaya Rubén. Sí, porque están vendo moi ben, desde a primeira liña de moita distancia están viñando moi ben a posición de 6 metros de Rubén, que xa antes tamén en dos xogadores que estuve ocupando aí, ou incluso Adri atacando. Igualdad de sana pista. Xogador recuperado por parte de Culleredo. Ben Samu Seijas con Yago. Balón para Yago. Victoria longa. Uy, quedó ya ahí o balón un poquinho atrás a Nico. Percutiendo ahí Samu. Fuerte con el Roque. De golpe franco. Ahora desde el lateral esquerdo. Moito máis fácil para él seguramente por la lateralidade que ten. Un xogador diestro moi potente. E as trayectorias neste lado van a ser bastante máis cómodas para lanzar. Yago, que ven. Yago a parada de Julio, pero vai a haber 7 metros e 2 minutos na acción de Adri. Foise moi ben Yago, fixo unha cinta cambio de man, quedoulle balón perfectamente orientado a esquerda. El lanzamento 7 metros, que vai a intentarlo Mario Crecente. Julio na portería, preparado para esa parada. Mario, lanzamento, gol de Mario. Terceiro gol de Mario, segundo de penalti para él. Seguimos con igualdade, un gol arriba, pero non hai forma de coller distancia no marcador. Baleira aporta Luis para igualar as forzas neste ataque, con Yuke, Roque e Gándara na primeira línea. Josiño desdoblándose para iniciar o ataque. Ven Gándara en ese cruce con Roque para elevar la superioridad de cada lado izquierdo. Yuke buscando ese bloqueo. Ven ahí a defensa saltando fantásticamente Nico. Vicente circulando. De Rubén Augusto. Vicente intentando circular, collendo ese espazo. Ahora máis difícil porque a defensa está máis atrás e tamén tal vez non era momento. O balón estaba en trayectoria contraria. Gándara pide auxilio. Pasos de Pablo Gándara. Quedouse colgado. Portería Baleira, vaya lanzamento, vaya a ir por alto, vaya a ir alto aí o lanzamento de Óscar Bello. Xa se miraba no momento que se ayuda a man, moita altura collera ese balón. Recuperamos a posesión, polo tanto, despois de esa perda polo pase pouco eficaz. 11-10, camiñándose a cada minuto 20 de este primeiro acto. Ven Gándara con espacio, buscando lanzamento. Sí, gol de Gándara. Queren esa acción de Pablo ahora. Rápidamente temos portería Baleira, non foi rápido cambio do Atlético, aproveitáronse e lanzou de centro para anotar Adrián Díaz. Gol de Adri dende o centro, aproveitando a portería Baleira. Restanlle 15 segundiños para recuperar o xogador excluído. Está iniciando ataque o equipo de Bueu nuevamente. Pablo, venga trayectoria. O balón impacta no pé de Yuke, o pase foi abaixo. Digo que veñan os colexiados. 2 minutos. Sí, por non deixar os 2 minutos. Por non deixar o balón no chan como debería ser. Están indicando a Yuke. Por lo tanto, temos ataque con defensa con 4. Non, xa se recupera, xa está dentro Adri. Está preguntando por si acaso, non mira cousa clara. De momento xa está no marcador a 0. Adri era o 18-41, estamos no 20-41, xa ten que entrar. Está Luis consultando coa mesa para evitar males maiores. Confirmado todo ok. Continuamos outros 2 minutos con defensa en inferioridade. Miro tamén cambio no ataque do Balón Culleredo, no pivote. Entra Marcos Regueiro na posición en 6 metros. Sigue atacando Yago con Samu. Boa parada de Julio. Ben Julio, esta acción estirando a esa man para desviar en ese balón e que salga por riba do Longueiro. Entra Brais con Roque e con Pablo Gándara. Esta vez a primeira liña. Se incorpora tamén
para atacar en igualdade Vicente Enrique Domínguez. Portería baleira novamente do equipo de Luis. A ver se teñen ben aclaradora quen ten que facer o cambio para o porteiro. Por fora Brais, Que ben esa acción rapidísima, perdendo o ángulo, pero aínda así sacou ese brazo dereito máxico que ten. A ver, golpe franco en esa acción de Roque sobre Alejo. El gol complejo ese de Brais. Tiña que lanzar rápido porque a trayectoria estaba cerrándose, pero tampouco podía lanzar pola oposición do defensor que acompañaba. Moi boa acción técnica. Ahí va, balón a esquina. Paradón, Paradón. Saíu a comer o espacio, a ocuparlle todo que a visión do defensa. Iso que se chama atacar ao oponente, atacar ao atacante. Qué boa acción defensiva ahora de Julio na portería. Iniciando ataque de novo, Bueu, baleirando a porta. 28 segundiños. Y con Andrés ocupando otra vez a posición de extremo derecho. Que ben esta reversa de Brais. Recuperamos, mantemos a posesión. Mantemos a posesión, o balón foi resuelto polo porteiro. Notamos ya parada de Óscar. Ese balón que saía cara a José foi desviado por Manuel López, creo, para la línea de banda. Mantemos a posesión, Roque atacando, Pablo no centro, finta de brazo, no hay capaz, cambia de man, lanza, pero mantemos a posesión. Sabeña Andrés a facer o cambio para o porteiro, pero bueno, non fai falta, recuperamos a exclusión e temos a Juli na portería. Roque movendo, primera línea, Pablo, cinta de pase. Uy, vaya lanzamiento de Pablo Gándara o Pau. Queda o balón aí a Óscar Bello, quere correrse o equipo cullerdense. Hoy escapou o balón aí a mano. Sí, iba con moita velocidade, soltou un Frozen, pero ainda así con a velocidade que levaba era difícil adaptar ese balón para o pivote. Pablo con velocidade. La penetración de Gándara, el nuevo golpe franco a prol do Bueu, que xa está con toda a artillería no campo. Volvemos ao xogo un poquinho tolo dos primeiros minutos, Alberto. Estamos ahora correndo tamén e xa non temos a eficacia dos primeiros 6 ataques, que era todo era gol. Estamos correndo un poquinho sin cabeza. Ahí ven Brais con Gándara, Roque. Brais buscando cara fora, deixando o balón a Josiño, non ten espacio no lanzamento, apoyase en Rubén, atacando aí aviso de pasivo, ven Roque no 2 para 2 con Pablo Gándara cambiando de dirección. Gándara, 7 metros nesa acción de Samu Seijas o pechar. Boísima acción de Pablo, fainta ao lado débil. Fiso amago de sairse pola dereita, que é o seu brazo potente, o seu brazo executor. Finta, defensa interior, Josiño preparado con seu brazo dereito. Finta, prepárase, lanza. Gol de Josiño nuevamente. A lanzar aí, outro gol. Pois 14-11 máis 3 xa para o Bueu Atlético. E de momento para Josiño só lle ten anotado 2 goles de 7 metros. Sí. Ainda non ten anotado con balón en xogo. Que hai profundidade ahora no xogo do José tamén. Samu, Iago. Chega o balón. Vaya golazo, qué potencia aí de Nico na penetración, correndo xa o Bueu. Ben Roque en bote, levando o balón a Gándara, non atopa o espacio, ya balón a Brais, ataque sostido aí do Bueu Atlético. Gándara, ben recibido por Iago, Brais, levando o balón a esquina, ven Andrés, balón outra vez o Pau, queda o balón na man a Seijas, quere correr o Culleredo, aquí non hai respiro, Calvi. Están todos os dous equipos, están xogando contraataque o primeira oleada, non? Están escapando como si non quisesen para nada xogo posicional. Evidentemente o que non queren é defensas construídas, defensas fortes, defensas que podan impedir ou desenvolver o seu xogo de ataque. Iago Ferreiro tratando de aproximarse. Bueno, vaya brutalidad agora aí de Samu Seijas, terceiro gol para él. Ven correndo xa o Bueu, recibindo Rubén. Ahora gol sí. de Rubén. Ahora sí, Rubén. Volve a anotar. Boa acción de pase, xogo rápido, vai moi pronto a súa posición, a defensa non está perfectamente organizada. Está vendo eficacia, A verdad que es co difícil que facer un pase de 10 a 11 metros hasta a posición de pivote. Están conseguindo bastantes veces o primeira liña do Bueu Atlético. Ben Iago, ven aí a defensa novamente de Andrés. Sí, 2 goles arriba, menos de 5 minutos, pero non acabamos de... Recuperamos a ventaja no marcador, estuvimos 2 abaixo, pero non acabamos de coller unha ventaja cómoda.
Non, e ve novamente Samu. Ten o impar aí de Andrés, escapou o balón a Samu, pero conseguiu recuperar aí Nico. Un poquillo máis profundo ahora Adri pedindo. Que ben. Vaya que ben. pase de Samu maravilloso Que sobre xogo. Marcos. Ese xogo 2 contra 2. Perfecto. Gol de Marcos. 15-14. Somos sí. camiño de 60 goles e ainda non chegamos a 30 minutos, É que está habendo moitísimas accións de ataque, poucos ataques posicionais e resoltos en pouco tempo. Que ven agora Brais. Brais, Roque, balón a esquina, Andrés, outra vez petou no pau, pero vai a ver 7 metros. Quedouse mirando, o colexiado de fondo mirou claramente a acción, Andrés mirou para o chan, si era capaz de facer o apoio, pudo apoiar. Pero bueno, non está moi conforme tampouco o defensor, se hubo contacto, defende que foi mínimo, e aí temos a José co seu brazo dereito preparado para malo. Fará unha finta, no, neste caso sin finta. ¡Oh, señor! Este terceiro lanzamento sin finta e o lado contrario, a súa dereita, para anotar o seu terceiro gol e manter esta diferencia de 16-14-2 a menos de 3 minutos xa. Descanso que van a necesitar, sobre todo os adestradores, para afinar, creo que bastantes cousas. E Samu, aquí van Samu, aí apareceu novamente Julio. A verdad que non fan ataques posicionais longos tampouco, Roque, hoy vaya pase para Josiño, gol de Josiño. Ahora sí, o seu primeiro ataque posicional, o seu primeiro gol en posición para Josiño. Que previamente o que vera xa un intento de pase ao pivote, non foi posible o pivote, mirou que estaba tamén libre José. Que eficacia está vendo, que é rarísimo ver isto, pases de 10-12 metros a segunda liña e anotar. Ataque Cullerdense con Iván Samu, balón para Iago buscando esa penetración a parada de Julio, pero axuda aí de Gándara, vai a ser sancionada con 2 minutos tamén para Pablo Gándara. Xa a terceira exclusión do equipo xa. Sí. Xa temos a Pablo, a Diego Yuque e outro. E Adri, sí. Pois disponse novamente Mario Crecente. Saltou a pista ao muro. Vamos Dani. Mario vai a muro, quedoulle pegado na man, parou na Dani, pero recuperou o rexeite, quedou sin ideas aí Mario Crecente diante de Dani, ese amago. Comeulle todo o espazo que ven acción de Dani, a pasa que o balón quedou moi frouxiño, fácil de coller outra vez para Mario, recuperou uno, este se ha anotado. 17-15, menos de minuto e medio para chegar ao final do partido. Con Brais, con Yuque, con Roque na primeira liña, e movéndose ao balón con certa velocidade. Cruce para Brais. Con espacio, aí estaba Óscar agardando o lanzamento directo e atopando agora sí a porta e depositando na caixa o balón Óscar Bello. 18-15. Creo que está marcado mal. Ten que ser 17-16. Sí, iba ahora Fernando tamén a reclamar a mesa. Ven o colexiado para o xogo, rectifica no marcador. 17-16 creo que ten que ser o tempo. Pasa que o tempo seguía correndo o cronómetro. Ten outro crono parado a anotadora, pois se teñe que ter sempre marcador e outro crono. Perfecto, sí, porque os árbitros teñen que levar tamén obligatoriamente o tempo. Sí, o colexiado parou o seu cronómetro, pero si no fixo. Non está no tabuleiro, pero si está o cronómetro perfecto. O que vale ahora é o cronómetro de man da mesa. O que vale é o cronómetro de man da mesa. Non, pero ahora van a poñerse a funcionar o do marcador no momento que chegue a ese 29-16 que levan a man. Aí está, iniciando Roque. Iniciando Monteveo Buscares haciendo 2 para 2 con Rubén Augusto buscando a penetración. Con cambio de man. Os colexiados que incurrían ese derradeiro pasa na penetración. Cronómetro activo ahora, tempo real, o que está indicando e o que queda, Yo que está movendo con Roque. Atacamos sin inferioridade para ter o porteiro que non nos colla en unha acción rápida no pouco tempo que queda. Chega o balón hasta extremo, José avanza. E o colexiado que estaba Josiño fora. Sí. Pide tempo morto agora para unha última acción. Fernando Vázquez. De 14 segundos en superioridade. Sí, con tempo para tratar de levar o seu equipo ao descanso igualado. Parece que vai haber unha acción, sanción, bueno, non chegou.
pero non faltou nada para, creo que unha sanción a Luis polas reclamacións ao colexiado. Preparando xogada Fernando, evidentemente quedan 14 segundos, mirando como xogaron, como actuaron na primeira parte. Ten artillería suficiente para buscar algún cruce, algunha superioridade para o lanzamento exterior. Ainda tampouco sería descabellado unha acción de segunda liña, pero mirando as zonas quentes do ataque do Culleredo, non hai nada nos extremos. No, o extremo de momento no está Baleiro. Todos os goles están sendo de 6 metros, desdobramentos os xogos contra o pivote e o lanzamento exterior. Por lo tanto, non é moi arriscado decir que van a apostar por un lanzamento exterior. Supoño que Luís apostará por unha novedade defensiva que cortocircuite un poquinho as ideas que teñan. De momento todos os defensores do Bo Atlético atrás, a ver cando se poña o balón en xogos e bueno, que é verdad que o balón ten que sair do seu propio campo. Esperarán a facer algún cambio defensivo que este o balón en posición de ataque. Sabemos a José avanzado, Iago sacando o seu pivote. Aí ven buscando esa penetración entre 1 ou 2. Peta o balón no pau. Manu que recibe, Manu que consigue rachar. E Manu que pon a igualdade no electrónico novamente. 17 iguais. Menuda primeira parte, Calvi. Sí. Moi intensa en xogos. Tamén en eficacia en ataques, pero tamén en ataques en rapidez, en posicional realmente non foi mala. A ver que nos espera esta segunda parte. Igualdad de momento. A tomar un minutiño de descanso e voltamos nun sin tres. Ata agora. Hasta ahora.
xa estamos collendo aquí o noso espacio na parte de comentaristas aquí no Pablo Herbello. Recordamos ese 17 iguais ao final dese primeiro acto. Todo preparado. Sí, primeira posesión, recordamos que vai a estar o Bueu todavía 10 segundos en inferioridade. Esa exclusión final de Pablo Gándara, co cual apurará as súas opcións o equipo de Fernando Vázquez neste ataque, microataque, vamos a chamar. Sí, a ver, xa é habitual ataque rápido, neste caso, vamos. Xa non facía falta motivación para facer un ataque rápido, pero apunta que vai a selo. Todo preparado, subía o colexiado, arranca. A correr. Rápidamente todos en posición xa, chega Iago, chega o balón hasta exterior. Chegou o balón en condición a Manu. Non hai opción de ataque, el lanzamento directo. Venga ahora a intercepción de Yuke para Sogo, suben ahora xa goleada, balón hasta... non consigue, hai un intento de chegar hasta balón hasta... Lástima, outra vez outro erro, os paus van a sair danados, Ose. Outra vez Gándara, ben Iago correndo, balón a esquina. Pois mira, aí temos o primeiro gol de a esquina. Gol de Mario. El primeiro gol desde a posición de extremo para Balomán Colleredo. Andrés moviéndose con Roque, Yuque no lateral, cruce para Pablo Gándara, que está na posición central agora. Non hai opción, non hai facilidade para acercarse a portería. Deteñen o Sogo, fan os cambios, entra Eloi a posición de pivote, volve outra vez a entrar no Sogo, e volvemos a defensa avanzada tamén agora no caso do Balomán Colleredo. Volve a ser ocasión para aproveitar o movimento dos extremos, circulando por a liña de 6 metros e aproveitar eses espazos. Sigue firme ya a defensa do Colleredo. Gándara, vais a levantar Gándara. Parada de Óscar Bello. Quinta parada do porteiro collerdense. Ven correndo Sao Culle. Alex, chegándose en bote, buscando un contra un, balón a esquina, crecente, non se ve atrevendo o lanzamento, el pide o balón Iago para iniciar ataque posicional, agora sí. O equipo visitante saltan Nuno a pista. Na posición de central. Ordenado o ataque, defensa tamén moita profundidade no juego atlético. Dous xogadores na posición de pivote ahora, a ver como atacan isto. En acción. Venga Andrés, na posición de dous, só temos a parella de centrais con Adri e con Roque. José avanzado, como está sendo habitual no lateral esquerdo defensivo. Sai o pivote a dar continuidade ao xogo a primeira liña. Nuno con velocidade. Están cargando o xogo por o lado dereito, non é capaz de entrar e consigue coller o balón. E para onde, Julio? Recepción no pivote. Quiere correr aí Yuque, quedouse atrás Gándara, balón a esquina, Josiño non se atreve no lanzamento, continúa ese ataque, Yuque levando balón cara al lado dereito, Roque Andrés aproveitando o bloqueo de Adri. ¡Qué fácil! ¡Qué ben, qué calidade! ¡Qué ben Andrés! Primeiro fixarse se tiña oco para poñer o pé, non facerse dano, non mancarse, salta, mirou a posición do porteiro. Fai o lanzamento de calidade para anotar e manter este novo empate a 18. 1-1 de momento nesta segunda parte. Neste tempo da primeira parte se iban 3-3. Sí. Corrían demais. Alex, Iván, balón a esquina, van Manu. Sacando o gol aí de Carballo. Ao seu compatriota. Iniciando ataque, ven Gándara, un contra un. Adri, arrosca de Adri, espectacular. Que ben ese gol de Adrián, que calidade, chegou o balón tamén con dificultades, consigo adaptalo e sacou o balón desde abaixo, xa ni armou o brazo. Ben esta acción de Adrián para anotar o seu segundo gol no partido. Ataque posicional do equipo collerdense de 19 iguais, iniciando dende o centro Iván, con Nuno no lado dereito, con Alex no lado esquerdo, que é quen recibe, con Nuno. Vai a buscar esa opción de lanzamento, a parada de Julio, quedou sentado en riba do balón Julio. Novena parada do porteiro. Sube rápido. Balón para Josiño na esquina. Sí. Que ben se mirou desde aquí, desde a bancada, como abriu ese brazo. Salto frontal, separa o brazo para coller ángulo e sacar o balón fora do porteiro. Vaya trallazo ahora de Alex. Brutal. Mandando un tomahawk. Espectacular o gol de Alex. Yuque moviendo bien rápido para Pablo Gándara. Busca Gándara ese bloqueo de Adri.
Saltaron ben, subimos decibelios todavía máis aquí no Pablo Herbello. Xa ata é difícil escoitarnos a nós. Oito. Si dá a sensación de que estamos berrando e que non nos escoitamos. Yuque nesta posición de lateral dereito, permuta con Roque, Pablo Gándara con espazo, cambia de man. Que vaya a sacar os 7 metros aí nesa penetración fantástica, sí. Pablo Gándara. Moi ben ese cambio de man para ter o balón adaptado e poder ejecutar un lanzamento. E que quede claro que esa acción defensiva era merecedora dos 7 metros. Josiño preparado xa. O seu balón a man, cambio na portería, entra Jorge para tratar de deter este lanzamento de 7 metros de José. A ver si será con finta ou sin finta. Finta, el lanzamento. Gol de José tamén. Sigue anotando, sigue esa eficacia desde a posición de 7 metros. Quinto gol no partido para José. Ainda 21-20, de novo Bueu por diante. Sí, pero non son diferencias tranquilizadoras en ningún momento. Ni da sensación de que esas diferencias que non puedan recuperar. O error no lanzamento, ven a defensa de Bueu sobre ese lanzamento de Iván. Sube Yuque, atento a posición de ¡Uy, va! ¡Amasia de Roque! ¡Que ven ese pase! Mirando para outro lado, que venga cantó a posición Adrián. Non pudo ser o pase de Yuque, pero sí Roque tiña liña de pase e acabou o balón donde debía, na portería. 7 metros nesa acción agora de Roque. Cambio una acción que, como lle indica o colexiado, estaba dentro, ainda que lle di Andrés que comezou todo fora, pero finalmente 7 metros, disponse novamente Dani a tratar de deter o lanzamento novamente a Mario Crecente, o especialista cullerdense. Moi eficaz tamén de momento. Estuvo a punto Dani antes, de feito o lanzamento 7 metros de Tibo. Anotou despois do reseite. Vaya mago brutal, wow. Espectacular lo que acabamos de vivir ahora de Mario Crecente. Sentó a Dani. Increíble. Qué pasada de lanzamento. Vaya mago, vaya Masia estamos mirando en este partido. Ese tomahawk de Alex, agora ese amago brutal de Crecente, o pase do mago Arias. Que está siendo este partido magnífico para disfrutar de este deporte que se chama balonmán. Cambio defensivo, liseiro cambio defensivo tamén no Culleredo, mayor profundidade nos dous. ¡Oi, vaya cruce! Erro no lanzamento de Gándara. Que pena se iba iso por dentro porque levaba velocidade dun misil. Vaya, que ben o Maceró Bueu. Chega Samu Seijas. Que ben sae da finta Samu, golazo de Samu Seijas. Están empezando a quentarse os artilleiros. 22 iguales. Pablo recupera o balón despois dese intento de pase interceptado. Balón queda en más de ninguén. Recupera o Pablo, ataque ahora despois de facer o cambio, o cambio do pivote. Temos a Loi na posición de 6 metros, acaba de atender a Pelledi Yuque. Afirma, sí, vou para aí. Pois a ver se ahora cumple ese bloqueo. Ben, están saltando os bloqueos os xogadores do Culleredo. Recibe Loi, novamente balón o Pau. E aí está Andrés peleando, pero vai a ser finalmente balón de fondo. E aí vai correndo, ven Alex con espacio, Alex poñendo a direita tamén. Impacta no Pau, Culleredo tamén saben ter puntería, Sí. Aquí non pudo facer nada Julio, o balón impactou no Pau. Menos mal que o reseite saiu sin impactar no porteiro e a de meterse na portería. Saiu pola banda, atacando o xogo atlético, xogo posicional. Sigue habendo algo máis de profundidade nos dous esa na defensa do Culleredo. Movéndose ben o ataque polo Atlético. Chega o balón hasta extremo, está José, ábrese. Outra vez o balón o Pau. Mira dónde está esa portería posta tan atrás, que fue impedido ese lanzamiento, ese gol. Ben Mario, gol de Mario Crecente. El séptimo gol que comentábamos, está a porta, que defende ahora mismo Óscar Bello. Desplazada xusto cara atrás, que ese lanzamento de Josiño fue que impacte no Pau e no entre porque está máis atrás. 22-23. Debía estar pendente o colexiado de fondo de esa situación. Atacando Roque, que ben chega o balón hasta Yuque. Ahora sí, Yuque. Cinta de pase ao extremo. Cinta coa vista. O defensor non sabía se ir a defender a Yuque. O extremo consigue Oco e entra para anotar. Atacando de nuevo equipo de Culleredo.
Samu Seijas que ponga un poquillo de calma y vaya a iniciar de nuevo ataque posicional el equipo cuyerdense. Cambio para Tarnuno en el centro. A ver, esta acción defensiva, si tenga éxito por parte del Buey Atlético. Para Alex. Ese 2 para 2 buscando ese lanzamiento. Alex quería conectar ahí con su compañero, con Nico. Tengo lanzamiento, Alex. A mí dame sensación siempre que falla acción de avance a portería que no falla con intención de lanzar. La verdad que ten muy bo tiro. Ben Nuno, esa penetración chegou moi ben Roque aí na defensa, evitando calquera penetración. Moi ben, Ben Nuno novamente na finta, no 1 contra 1 e o gol de Nuno. Pois a insistencia aí de Nuno conseguindo un novo gol, poñendo de novo a Culleredo por un gol arriba. Gándara, Roque, no 1 contra 1. Anticipábase aí Mario Crecente no impar. Está incrementándose a intensidade defensiva nos dous equipos. Está vendo máis contactos, máis choque, máis colisións. Tamén non están sendo tampouco tan eficaces estes casi 10 minutos que levamos as accións de primeira oleada que estaban sendo durante toda a primeira parte. Sigue a profundidade, aumentando a profundidade defensiva o Balonmán Culleredo, pero non estamos aproveitando para a circulación de extremos. Ahí quería buscar ese bloqueo ahí Yuke sobre Eloy. Pero venga defensa cuyerdense nuevamente. Sigue Andrés desdoblado, ven Roque, Bryce con espacio, Yuke, balón Andrés, quería buscar ese pase cara Eloy. Yuke buscando penetración, que ven ya de Isoba. ¡Ay! Digo colegiado que estaba ya adentro. Un pase que invalida. Un pase. Vaya a buscar el lanzamiento Bryce. Lanzamiento que busca Bryce, o lanzamiento efectivamente. Y ahí está el balón. La parada de Óscar Bello, queda el balón a Culleredo. Corriendo xa o equipo cullerdense. Ven Alex, en bote cara afuera. Venga ahí a defensa de Andrés e de Yuke. Están cogiendo ben. Están interceptando ben as accións de saída rápida de Alex, tanto polo punto débil como punto forte. Está sendo bastante incómodo ter unha opción cómoda de lanzamento este xogador con este lanzamento tan duro, tan eficaz que ten o Culleredo. Nuno aí vaya de que ben Adrián, ben provocada esa acción. Roque apoyándose en Julio, quiere correrse a Huevo, Yuke. Balón cara a Bryce, desplazándose a Adri, cada línea de 6 metros, balón Andrés. Ahora sí anota 3. Que ben acción, hacía falta un gol para salir de este 23, que en los últimos ataques se lo estaba atascando un poquillo. Boa acción de Bryce, que tenía doble acción, doble pase o posibilidad de pasar tanto a Adri como a Andrés, decido Andrés, de gol para Buey Atlético. Unos momentos en ataque para no detenos, algo posicional, con máis calma. Va uno para posición central, recibe de Alex, acción. Mario piden que se marchó, sí, Dio Colegiado que sí, quiere correr a Huevo, ahí está, corriendo rápido Yuke, buen bote, buscando un primeiro apoyo, ahí está en Bryce. Para Yuke buscando cruce, quería levar y decía Yuke que tenía superioridad en el lado izquierdo. Ven Yuke buscando nuevamente ese 2 para 2. No hay ahí no parar ahí Bryce para que se produzcan los cambios. O sea, aparece. Sí, ordena esa defensa tamén. Ordena esa defensa do Culleredo, poñen a posición os xogadores. Vale, centrais habituais, mira a profundidade que están tendo outra vez. Ahí buscaba Bryce ese bloqueo, balón Andrés. Consigue ahora paradón nuevamente de Óscar Bello. Ahora sí, chapou una porteiro con medio espazo, pues o sea, diante de él a menos de 3 metros. Quedouse en espazo sin oco para poder lanzar claro Andrés. 24 iguais, aquí ninguén se rende. Un auténtico partidazo que estamos viviendo aquí, ¿no, Pablo Arbello? Melloría, algo que decir en segunda parte, clarísimo. Melloría muy evidente de las defensas, muy evidente. Alex, habilitando ahí a Iván, buscando esa penetración Iván, vaya a haber golpe franco a proldo. Equipo cullerdense nuevamente. Julio que detiene el balón de todos modos. Notamos a Alex con balón para apoyar el Sogo. Nuno ahora lateral derecho, balón hasta el central, recupera otra vez Nuno desde el lateral, lanza por fuera, nada. Pedía algo más ahí Nuno, sí, pide balón Yuke. Contacto hubo, frontal, entendió árbitro que no molestó a la ejecución del lanzamiento. Que venga esa finta. Vaya a haber 2 minutos ahí, que fue por Yuke, pero desentendiéndose do balón, entenden los colegiados, que vaya a ser exclusión para Nuno. Fue muy evidente en esa posición, además o agarrón el cambio de posición sobre Yuke, impidiendo continuidad de Nosoko. Sí,
Superioridad de nuevo do equipo de Bueu. Segunda exclusión do equipo cullerdense. Sigue mantendo profundidade no 2 con esta defensa. Que ben agora Brais. ¡Ay, qué parada novamente de Óscar Bello! Que ben o portero, está mantendo ahora o seu equipo, Oitava parada Sado. Sí, pero Cancerbeiro cullerdense. Pero clave as paradas nestes últimos ataques do Bueu. Ataque Valeira, portería agora o equipo de Fernando Vázquez. Iván dende o centro con Alex, pedindo axuda a Mario. Ven Alex, na penetración a man de Julio. Mal. Pero vaise o balón pola banda. Que ben Julio, aí ensinoulle oco Andrés deixoulle, fixolle unha finta, a ver, pasa por aquí, aproveitono, porque realmente non tiña oco para pasar, ofreceulle a Andrés e aproveitono, saí moi rápido Alex. Atacando de nuevo, portería Valeira do equipo de Fernando Vázquez novamente, con Samu Seijas no centro. Mario no 1 contra 1 sobre Yuque. Ven aí a axuda de Andrés. Sí, recuperando posición, estaba avanzado presionando a Alex. En canto mirou que o xogador extremo escapábase, foi a apoiar a posición de Yuque. Alex, balón a Mario que centra na esquina, vai buscando ese 1 contra 1 Mario. A parada de Julio novamente. Sí, claramente estaba buscando tamén un golpe franco, incluso non hubo nada, subindo o balón en bote Yuque. Xogando con Roque no lateral dereito, ahora Brais no lateral esquerdo, movendo con máis velocidade, finta, balón para Brais, Roque fai amago de entrada, recupera o balón, chega hasta sí, superioridade a Josiño. Ahora sí, gol de José desde o extremo. Difícil gol. En este caso porteiro, en este caso Óscar tapoulle todo o ángulo longo, José observou, no José observando e lanzou pegado o pau máis próximo a súa posición. Un gol arriba para o Atlético. 15 minutos desta segunda parte, o tanteo sí que está sendo justo neste tempo, está sendo de 8-7. Recupera os xogadores excluídos a balón Culleredo, xa ocupando a porta novamente Bello. Ven Alex, non contra un, quería buscar o pase aí cara o seu pivote, pero digamos con lesionados que había golpe franco. Se anticipaba aí Andrés nese pase. Moi boa a acción de Andrés defensiva, collendo, anticipándose posicionalmente. Iván, ese amago de cruce, Andrés que podía incurrir en pasos a Iván. Vaya otra vez, Ollero balón en movimiento, y avisa de pasivo, Samu Seijas. Iván, vaya a buscar o languetazo aí, buscándose habilitar o balón cara ao pivote, aí Pes, balón para Bueu, quere correr, Ben Brais, en bote, apareceu aí o xogador que viña no cambio, Yuque, no 1 contra o mundo, ven a defensa ahora de Samu Seijas. Pois mantemos a posesión do balón por ese golpe franco última hora, xa estaba preparado para lanzar Yuque co balón en 6 metros. Foi atrapado polos defensores, mantemos a posesión, cruce ahora con Brais, está na posición de central. Brais querendo zafarse, habilitando aí Eloi, 7 metros que saca o Samurai novamente. Sí, tamén moi ben acción. Bravo acción de Eloi, tamén meritoria acción de Brais, que cos contactos conseguiu facer chegar o balón con calidade suficiente a Eloi. José preparado, finta, al volve a anotar, ahora sí cambiou o lado. Despois de 2 lanzamentos seguidos á dereita, volve á esquerda e anota José. Novo gol para coller tamén esta mini ventaxa de 2 goles ahora. Sigue o ataque Colleredo con esta primeira liña que está mantendo nestes últimos minutos con Iván, Nuno e Alex. Alex, la posición recibido ahí, Iván arriba por Josiño, Nuno, amago de lanzamento, ven Alex, no 1 contra todos, habilitando balón aí o pivote como Xirou. Pedían unha falta en ataque aí de Brais, pero indica yo colexiado que estaba situado Brais dentro, por iso non lle concederon e veñen os 7 metros. Preparado o artista Mario Crecente, a ver con que nos sorprende agora. Vaya ejecución ten. Vaya, Mago se ¡ahora sí, Julio! ¡Ahora sí, Julio! Esperábase o amago. Visto unha finta de lanzamento estratosférica como as anteriores, pero non picou Julio ni na primeira, ni na segunda. En a terceira botou a man o sitio onde tiña que leválo. Para donde Julio? 12ª parada xa de Julio Ferreiro, do porteiro de Bueu. Leva 8, Óscar Bello tamén de facturas boas. Brais no cruce con Roque, moi cruce moi longo aí buscando a Gándara, habilitando o espacio con o lado esquerdo. Ben Brais novamente, autocruce. ¡Que Ben Brais! Gol de Brais! Como se aproveitou dese bloqueo, desa acción tamén de Eloi en 6 metros. Mirou a posibilidade de entrar claro, salto, oriéntase el lanzamento para anotar. Atacando novamente y con fortuna o lanzamento e o gol.
do equipo cullerdense. Roque, no, ese pase non, é difícil. Pablo continuando. Ven ahí, otro paradón. Nova acción de Julio, vaya parada ante o intento de gol. Lanzamento en contraataque de Alex. Boísima parada de Julio. Vaya paradón, vaya 3 paradas leva Julio, contando incluso co anterior que ainda así entrou una caixa, entonándose o porteiro de Carballo. Balón nuevamente para Culleredo con posibilidad de rebaixar esa distancia. Un goliño, 27-25. Segundo tempo de porteiros e de defensas, o que non hubo na primeira parte. Bueno, sí, a verdad que temos que decir que sí tuvo moitas paradas tamén Óscar no primeiro tempo. Ben Samu, outra parada de Julio. Increíble estes minutos de Julio. Toca Roque. todo. Correndo que veña dicho Roque, a maxia de Roque. Esa esquerda. Que hábil ahora Pablo con esa man esquerda. O defensor atrapou no trincono do lado dereito. Quedoulle un brazo libre e conseguiu anotar. Vai a ver algo aí. Consulta burocrática. Non sei a costa de que se a mellor nesa penetración de Gándara. Pois 2 minutos para o porteiro. Sabemos agora, non podo dicir o porqué, pero van a ser os 2 minutos para Óscar Bello, poñendo a distancia máis 3 o Bueu, poñéndolle as cousas un pouquiño máis complicadas o Culleredo agora tamén con un xogador menos. Acabo de mirar o repetido, foi por lanzar o balón á espalda do xogador do Bueu cando volvía ao seu campo. Era Roque, que creo concretamente volvía ao seu campo, estaba de espaldas e o porteiro lanzou o balón directamente ás costas do xogador. O árbitro de centro, neste caso, que estaba seguindo a xogada, mirou. Sí, porque foi aparte directo por Roque, non foi un pase a ninguén que estivese no centro. Sí. No. Que si fose así con alguén no centro para un pase, obviamente os 2 minutos serían para Roque, pero neste caso foi o lanzamento directo ao xogador sin haber ningún compañeiro na línea de pase. Acción clara, difícil de ver, mérito poco lesiado, pero nada que objetar reglamentariamente. Ben Nuno con Samu, Iván con potencia, vaya finta de Iván, qué golazo. Golazo de Iván Sánchez, con potencia aí na saída da finta. Qué calidade ten este xogador tamén. 28-26, vamos camiño do minuto 22, segundo acto. Pero superioridade de novo para Bueu. Cambia na portería obligada pola exclusión do porteiro de Óscar. Chega o balón hasta extremo, Josiño con moito ángulo pola superioridade. Ahora sí, ábrese todo o que pode e anota enviando o balón a portería Pau Longo. Gol de Josiño. Outro gol de Josiño maravilloso. 7. Non sei se levará 8, pero teño 2. Pois mira, eu teño 9, así que eu creo que son 8. Si no me vai dos teus. Luego miramos las estadísticas oficiais. Pero ahí vai atacando de novo Iago. Balón a esquina para Manu. Quédase co balón Iago colgado, non sabe que facer. Haciendo ataque, sí. Que ben, José. Sacou Josiño aí a Iago. Mellores minutos agora mismiño do Bueu Atlético. Pois mira, 8 son os goles que lle está dando a Federación, ainda que falta o derradeiro gol, o número 29, o cual son os 9 que teño anotados de Josiño. Oportunidade do Bueu para rachar o marcador, para poñer a distancia 5. Josiño con Brais. Roque, ay, que ven a defensa de Samu, Dios coleseados que lle escapou o balón. Ben Iago na contra, piden pasos dende a bancada. Para donde Julio outra vez, ante acción de contraataque. Qué momentos está tendo Julio. Superioridade de Bengándara, balón a esquina para Andrés, o balón a Madeira. Pois non é capaz o Bueu de poñer a máis 5, Non hai maneira, e mira que están facendo méritos defensivos e méritos Julio, dando oportunidades para o ataque do Bueu Atlético. Ben Samu Seijas, balón para Iago, buscando esa oportunidade de un contra un. Quería sacar a falta en ataque aí Andrés, pero ese agarrón impediu que fuera falta en ataque. Sí, foi moi evidente o agarrón, os brazos, non máis o contacto do ombro do xogador. Se fose máis directo, sin brazos polo medio, se sería outra cousa. Aí vai novamente o ataque do equipo cullerdense, Iván. Quedouse colgado, balón aí a Adri, chegou a conectar, balón ao Langueiro, vai a ver 7 metros. Acción defensiva, punible, indican os colexiados de fondo que ese lanzamento non foi claro pola acción defensiva.
7 metros, detense o tempo para limpeza, tempo mopa. Dando instruccións, aínda que non tempo morto. Hasta aquí Fernando Vázquez con parte dos xogadores dando instruccións, correxindo posicións para mellorar a eficacia ofensiva e defensiva. Vaya 7 metros ahora, creo que va a ser Iago quien trate de executar. Ferreiro contra Ferreiro, Iago Ferreiro no lanzamento, Julio Ferreiro vai sopaus. Opción para reducir a distancia a 2 goles, 29-26 neste momento no tabuleiro, no marcador. Opción para Balomán Culleredo de deixar esta diferencia a 2 goles a falta de 8 minutos e 2 segundos. A ver si sigue Julio no estado de gracia no que está. Empeza de momento atrás, adiántase, te mira con esa posición, hay finta, manténse Julio. Julio! Sigue en estado de gracia, espectacular. Os minutos, os últimos 10 minutos de Julio están sendo outra galaxia. Vaya espectáculo do muro de Carballo. En mérito tamén, vamos a decilo, de Brais, que recuperou un balón que saía disparado pola banda. Ben Gándara con espacio en un contra un. Brais veía buscar ese bloqueo de Eloy, chegaba tarde, iniciando de nuevo ataque ahí Ben Brais, con espacio, Gándara con potencia, levando cada lado derecho, Roque, dio colisión con nada, chegou Eloy, golazo de Eloy. Como colleu ese balón, perdido xa para o ataque do Atlético para anotar. E aí o robo de Roque, quere correr o Bueu, ven Andrés, quere poñer a puntilla, ven Andrés, fusila. Vaya salto de Andrés para acabar soltando o balón prácticamente ao lado do porteiro. Que 3 accións levamos para levantar a grada do Atlético. Acción de Julio, acción de Eloy, gigantesca acción de Eloy. Nova acción defensiva do Atlético recuperando un balón e contraataque clarísimo de Andrés. Espectacular acción. ¡Qué minutos! Brutal acción agora do Bueu. Vaya minutos, como está Julio e como subiu, como está aproveitando o equipo ese momento de Julio para matar o partido, poñer a distancia de 5 goles cando restan pouquiño máis de 7 minutos. Fundamental Julio. Xa está sendo unha segunda parte onde a defensa está mellorando, xa comentamos tamén. Claro que fan falta os porteros, pero os porteros necesitan a axuda das defensas. Si se incrementa a tarefa defensiva, si é máis eficaz a tarefas defensivas, posibilidades de lanzamento cómodo dos xogadores de ataque complicadísima, e aí o porteiro é onde ten que xa amosar a diferenza. De todos modos, non vamos a quitar mérito a Julio, que gran cantidad das paradas están sendo sin acción defensiva, sobre todo de 7 metros. Aí é un contra un clarísimo. Preparados a balón en Sogo. De portería Valeira de Fernando, sí. Ataca con 7. 7-6 do equipo cullerdense. A ver a que nos obriga isto. Samu Seijas, balón a Iago a esquina, vai Mario. Non é Mario, foi Alejo, o seu primeiro gol. O gol de Alejo, poñendo 31-27. Eloy volve a 6 metros a posición de pivote, movendo na primeira liña Roque no centro, con Pablo Grande a dereita e Brais no lateral esquerdo. Permuta de posición, Pablo Grande desde o centro, Roque chega o balón hasta pivote, anota. Que boa acción ahora tamén de Eloy. Un semifly aí, unha colgada que lle fixo o seu Iago, que ven a finta de Iago a parada de Julio, pero vai a haber 7 metros na axuda de Andrés. Anotamos a parada Julio de Andrés, que nos explica qué pasó ahí para que alcanzamos 7 metros. Ven Samu Seijas no lanzamiento de 7 metros, a ver si el capaz de batir a Julio. ¡Oh, de Julio! Que estamos mirando aquí con Julio Ferreiro. Julio José Ferreiro, que está haciendo una portería en esta segunda parte. Espectacular, 14 paradas de Julio. Ven Samu, vais a levantar Samu, golazo de Samu Seijas. Espectacular. Sexto gol do juvenil, sí, juvenil do Balomán Culleredo. ¿Cómo se puede explicar a un portero que esté teniendo eficacia de lanzamientos de 7 metros que exteriores? Que segundo tempo de Julio, que está sorrindo, que é o que ten que facer. Ben Roque cambiando ritmo, balón de Eloy. Gol de Eloy. Que xogada, que 2-2.
¡Qué eficacia de Eloy! ¡Con qué rabia está lanzando, anotando! Ven Yago, cruce, va a quererse levantar Samu Seijas, Iván, una finta, ven ayuda ahí de Adri, fantástica. ¿Cómo está defendiendo ahora Sete. Nuevamente Obueu? Atacan con Sete otra vez. Non estaba a tempo. 3-28. Venga ya presión de Andrés. Yago queriendo dividir. Balón a Iván con dificultades. Recibiendo nuevamente de Yago. Samu Seijas, balón ahí, fantástico, ben servido, pivote. E o gol agora de Marcos. Colleron ben a posición, sí, aquí. Así que sí que se aproveitou ben desa superioridade de Sete. Esos golpes involuntarios que a veces esas torceduras de nocello poden ter lesións. Xogo posicional, Roque Eloy falando, indicando posición. Isto vai sonar a 2 para 2 outra vez. E hai que seguir aproveitándose desta eficacia que está Eloy, que ten Eloy neste momento. Gándara, Roque pagando coparse, Gándara nuevamente. Bryce vaya a buscar ese 2 para 2 que Eloy habilitando. ¡Oh, Andrés! ¡Golazo! ¡Gol de Andrés! Aproveitando tamén esa circulación por 6 metros ante a defensa avanzada que está amosando Colleredo. Ahí llegó Adri, fantástico, y sacó a falta en ataque entre Roque e Bryce. Que si no asinalase, chegara tamén. Chegaba Adri, non para recuperar o balón, pero sí para evitar que hubiese continuidade de xogo de ataque. Mantería o balón o Colleredo, pero non en acción continuada. Tenía que empezar de cero con defensa bien posicionada. Bueno, ahora xa defensa moi aberta, xa desesperada do Colleredo estes últimos menos de 4 minutos para tratar de remontar estes 5 goles. Bryce, Gándara subiendo entre eles. Ahí, malo pase. Ahí, erro de Bryce larguísimo de Iván. Que ten uns brazos gigantescos, envergadura tremenda de Iván. Iván buscando un control, venga defensa ahí de Roque tratando de enmendar o erro. Poniendo balón en movimiento de nuevo Colleredo, baleirando a porta de nuevo. Buscando ahí Yago ese lanzamento, gol de Yago. Anotaron o gol de Yago. Sí, lo que dicía Ibai Adri, o especialista no lanzamento. E como non, como sempre, faltaba Adri Suárez poñendo a guinda neses goles dende o centro. 35-30. 3 minutos para chegar ao final do encontro. A ver, non se nos pode ir isto xa con estes goles este tempo. Vamos a aplicarnos un poquito máis en defensa. Yago, lanzamento de Yago Ferreiro, golazo de Yago Ferreiro. Pero moi fácil, sin oposición. Novamente aí o lanzamento agora precipitado. Ahora que cando lle pide Luis un pouquiño máis de calma, que estamos gañando, ahora hai que te contemporizar. Que o Colleredo nunca se rinde. Ben Samu, vaya defensa de Adri, brutal, escapa ese balón ahí que recuperamos. Ay, Dios, colegiado, que hay golpe franco de Andrés sobre Yago. Indica que soy agarrón. Yago buscando esa acción individual, nuevamente a defensa ahí de Andrés sobre Yago Ferreiro. Teñen dudas en ataque Colleredo, se fan o 7 contra 6, ahora sí o fan, si sai, está o porteiro aquí que non sabía se dar o cambio ou non. Ataque 7 contra 6, ahora sí, a ver como respondemos. Os antides fueron con eficacia. Balón que ven ahí de Samu. E o gol novamente do pivote de Adri Díaz. Sí, poniendo 35-32. Muy rápido ese movimiento en primera línea, ese pase prácticamente de voleibol para dar la posición clara. Eloy vuelve a entrar, qué defensa tan abierta. Aquí teñen que dar apoyo a segunda línea, os extremos teñen que ir a apoyar as primeiras líneas para que puedan dar. Ven gañando ya espalda aí Josiño, balón ao Pau, pero vai a recuperar aí Gándara. Recuperamos. Quedan menos de 2 minutos. Sigue o ataque do Bueu. Bryce dando instrucciones aí. Defensa aí Fernando Vázquez. Eso es, dando continuidad de los goles de segunda línea para que se puede mover. Checo, balón, está Eloy. Era muy difícil esa acción de lanzamiento de Eloy. Sigue correr ahora Colleredo. Ven Samu Seijas, menos de minuto y medio. Balón para Yago Ferreiro. Ven Iván con espacio no bote. Veáis que ya vaya a sacar Roque. Dio colexiado que non. E oye ese golpe que pudo levar Roque a parada de Julio Ferreiro. E si, o golpe da faciana entre un e outro. Vaya a parar o tempo aí o colexiado. Eu creo que tienen que pararlo antes. Esto podía ser peligroso, Sí, porque ese golpe impactaron entre un y otro, dio colegiado, que hubo un agarrón final de Roque sobre Iván que impedía esa falta en ataque. A ver, momento Mopa. Vaya a seguir atacando nuevamente. Minuto 9 segundos. Sí, o Colleredo vaya a sacar con 7 para 6, queimándose de un derradeiro cartucho. Non hai descanso, Alberto. Ni na forza, ni no campo. A ver, ahora algo pasó hoy, debe haber un poquillo de pégano na pista. Sí, ahí está co balón tratando de sacala. Vais a poner en balón en movimiento por parte de Adrián desde un pivote, desde un 2-2 pivote. Recordemos que están atacando con 7. Acción rápida de ataque, querrán facer. Iván con balón a man.
Ben Samu, levántase Samu, balón vai por enriba, o balón de Samu Seijas. Ahora sí, Julio con máis calma, saca o balón, sigue habendo unha presión en todo o campo por parte dos xogadores de Culleredo, xogadores de Boa Atlético. Osiño pedindo balón, vai non parar. Brais, e ahora sí, con defensa tan aberta, xogo 2-2, fácil para Brais. Anota un máis, 36-32. Ataque rápido tamén do Culleredo. Consegue anotar de Julio. Nova acción de Julio, protagonista desta segunda parte. Indiscutible. O protagonismo táctico desta parte foron as defensas, a medio defensiva, pero o protagonista dos xogadores, evidentemente Julio na portería. Tempo morto. Tempo morto, pero de homenaje, creo, sí. Para Eloy Malvido. Tempo morto pedido por Luis, para que teñas un momento co público. Padre. Eloy no medio do campo. Que momento. Grada en pé, xogadores do Culleredo, grandes tamén, acción do Culleredo. Esto do Culleredo, claro que sí, moitísimas gracias, Culle. Gracias. Porque estas cousas valen moitísimo. Un equipo que non se rendeu ata o derradeiro segundo, aí está Eloy recibindo o calor do seu equipo, e aí está, a pancarta que salta a pista do Samurai Malvido. Grandísima contribución de estos. Que ben, qué bonito partido fixo Eloy, qué momento. Sí, señor, fantástico. Remata este minuto de aplauso para o Samurai, que abandona a disciplina do clube por motivos laborais. E volvo a repetir, gracias aos xogadores do Culleredo, porque realmente isto é certo que rompe tamén a intensidade coa que estaban afrontando estes minutos. É certo que son menos de 40 segundos, pero moitísimas gracias. Bonito este momento. Vais a poñer de novo balón en movimento. Retírase por última vez. Mira quen vai a salir a pista. Salta a pista despois de 8 meses. Tamén Martiño Castro, sexto tamén de Luis Montes con Martiño, que despois daquela Final Four que conseguiu ascenso co equipo de segunda autonómica, recuperando sensacións despois desa operación de ombreiro. Vai a rematar aquí o partido. Que fin bonito, Alberto. Que bonito. Sí, señor. 36-32, quedan os 2 puntiños na casa. Sigue o Bueu en liza nesa loita. Mañán xoga todavía o Galdar en Cangas fronte a Automanía Luceros, co cual agora mismiño o equipo de Bueu a 2 puntiños do posto de ascenso. Pero vaya partidazo acabamos de vivir. E o Meira Baixo a buscar protagonistas. Esperamos. Un momentiño, Calvi. Va a ser moi bonito isto, Alberto. Esperamos con ganas esas entrevistas, esos comentarios, esas impresiones dos adestradores. Equipos despediéndose, saudándose. A grada posta en pé, como está sendo habitual nos partidos na casa. Que fin de partido emocionante. Xogo espectacular. Un Culleredo que non se rendiu en ningún momento. Nos temos que quedar con Julio. Vaya paradas, vaya acción, vaya segundo tempo de Julio Ferreiro. Impresionante. Os xogadores xúntanse, fan corro. Primeiros xogadores do Culleredo. Os colexiados se retiran xa. Todos os xogadores mirando na pantalla o vídeo dedicado ao Samurai, o vídeo dedicado a Eloy Malvido, todo o mundo mirando o que está saindo na pantalla. Os dous xogadores, os dous equipos están no centro observando estas fases e aplaudindo. A grada tamén aos goles que está anotando no videomarcador Eloy Malvido. O espectáculo está sendo ahora na grada e os xogadores atentos ao que está acontecendo. Mentres están os xogadores e a grada observando estas imaxes, e acaban tamén os saúdos, agradecemento a Eloy, acábanse con toda a grada en pé, siguen os saúdos, siguen o recoñecemento a Eloy, da dedicación, do xogo, do traballo.
que le va facendo esta tempada e as anteriores por este clube. Xogador moi querido pola afección. Non desconectar, recordade que seguiremos transmitindo o que está pasando aquí, sobre todo a emoción que hai na grada, e recordade que nuns minutiños teremos as impresións dos adestradores. Está xa Alberto preparando todo na zona de vestiarios. Saúdo da grada, aplausos da grada a Balomán Culleredo, que non se rendiu, que ofreceu un xogo intenso, un balomán moi bonito tamén, bonito partido. E agora a despedida, agradecemento tamén do Boa Atlético. E nada, nuns minutos recordamos que Alberto terás as impresións dos adestradores con este partido, con este final. O que decía Alberto antes de sair desta posición de comentaristas, 2 puntos que temos, o Galda ainda non xogou, remontamos unha posición porque tamén ainda non rematou o partido do Carballal. Está un partido por nós. Recordamos que está xogando ahora mismo o Teucro, que está empatado a puntos con nós, o Carballal, que está un punto por riba neste momento. Nos estamos ocupando a posición de terceiros a espera de do que suceda. Si acaba ganando o Teucro, como está sendo o que sucede de momento, manteremos a posición empatado co Teucro, pero unha máis arriba, estaremos terceiros. E o Carballal vai ser unha posición, pero todo dependerá do final dese partido. Non podemos decir nada. Si sigue mandando, si acaba gañando o Carballal, pois manteremos as posicións todos. E de ser o Teucro, pois será o Carballal o que descenda algunha posición e nos subiremos unha. Pero ainda faltan 3 jornadas máis. Recordamos que a próxima jornada xogamos fora, jornada 28, día 12 de abril. Xogaremos en Porriño contra o equipo do Porriño, e a seguinte jornada na casa e última será o día 29, a jornada 29, día 26. Pasamos do 12 ao día 26 de abril en casa contra o Carballal. Último partido na casa e penúltimo partido da tempada. Siguen os homenaxes a Eloi na pista, xogadores na pista, a grada sigue vitoreando, sigue aplaudindo, Eloi recibindo agasallos dos seus compañeiros, nova camiseta. E nada, nuns minutiños, nun momentiño de nada, mentre siguen estes actos de homenaxe emotivos na grada, damos pasos para que nun momento empecen as entrevistas de noso compañero de Alberto desde a zona de vestiarios. Un saúdo pola miña parte, hasta o próximo partido. Penso que este ano fomos quen de dar un pasiño máis a nivel competitivo. Faltanos quizá Nada, Fernando Vázquez, adestrador do Culleredo. Fernando, aludías ti agora a xuventude do equipo que dá esa velocidade que vos podedes imprimir, pero tamén eses pequenos que a veces é difícil de xestionar, non? Sí, a falla de experiencia, que eso, bueno, damos evidentemente os minutos, os partidos, as grandes competicións. Xogar partidos como estes de forma axustada e ter que definir nos últimos minutos, e bueno, non deixa de ser un espello, non só en este caso eu, porque tentamos
facer ese balonmán dinámico, balonmán moderno, balonmán con moita intensidade e con moita velocidade, non só dos xogadores en sí mesmos, sino do balón. E penso que, bueno, fora do resultado, xe foi un partido moi bonito de ver por parte do público, porque os dous equipos estiveron con ese dinamismo desde o principio hasta o final. A verdade é que xa a visita a Culleredo foi un partido moi vistoso. Agora, novamente aquí, a pregunta que lle facemos sempre a todos os adestradores: como influe toda esta presión ambiental que se xenera aquí no Pablo Orbello? Bueno, eu creo que positivamente. Eu como xogador diríache que a mí onde me gustaba xogar precisamente nos pabellóns donde a xente era quente, donde a xente levaba o seu equipo en volandas, ademais da gusto con unha afección que anima, pero que é totalmente respetuosa co equipo rival, así que, bueno, penso que é o mellor escenario onde pode xogar un equipo e un equipo xoven como nos. Pois, Fernando, non te roubamos máis tempo, deixamos que vayas a asuntos teus rapaces. Norobao polo partido, queda todavía aí 3 jornadas nos que seguro que o equipo vai a sacar máis puntos para tratar de escalar esas posicións que estades buscando. Que Bueu tamén consiga calar os mellores resultados, escalar algún postiño na clasificación, por que non? Moitísimas gracias, Fernando. Gracias. Pois, collemos. Pois turno agora para Luís Montes, adestrador do Bueu. Luís, hoxe, por non variar, outro partido de sufrir. Sí, outra vez. É o noso destino toda a tempada. A verdade é que non nos atopamos cómodos defensivamente en ningún momento. Tampouco no replegue, que últimamente estábamos moi ben, pero aí sabíamos que tanto Samu como Alex eran moi perigosos aí. Pero non nos atopamos cómodos en ningún momento, probamos en 5-1 de entrada, estábamos mal, probamos en 6-0. E menos mal que fomos capaces de axustar un poquinho e que en ataque estivemos bastante ben, porque o partido puxose moi difícil. Partido difícil, efectivamente ese pequeno axuste na defensa tamén axudou despois que Julio atrás tivo 10 minutos brutales. Comentaba ahora con Fernando esa xuventude que ten o Culleredo, que ten esa enerxía desbordante con esa velocidade. Sí, estáis pasando todo o ano, están competindo moi ben todos os partidos e ao final sempre hai, bueno, pois ao final o que decimos sempre dun equipo tan novo, ten as súas virtudes e os seus defectos, esa enerxía, ese ánimo, ese ímpetu, ese descaro que teñen Iván, Samu, Alex. Despois, pois, hai algún tramo no partido no que lles costa un pelín máis e, por sorte, hoxe pudemos aproveitar, pero moi bo traballo de Culleredo hoxe, a verdad. Espectacular. 3 partidos, 3 finais para chegar a esa, non dicimos segunda plaza, pero sí tratar de chegar a ese objetivo de esa terceira praza. Sí, bueno, próximo partido xa Porriño, pista dificilísima outra vez. Dificilísima. Non podemos pensar máis alá. Levamos todo o ano con esa filosofía, foinos ben, de pensar en canto remate un partido no da seguinte semana. Bueno, oxalá o máis arriba posible, se é segundo, se é cuarto, o que nos permita o noso desempeño. E agora xa estes 3 partidos a máis sin o Samurai, sí. Votarémoslo seguramente en falta, sobre todo pola súa personalidade principalmente. Pues mira, si Eloi é un xogador increíble, estuvemos vendo todos estes anos, pero especialmente este ano, é no que é peor, é dicir, de todo o que Eloi aporta, o que menos aporte no campo e mira todo o que aporte, é dicir, é unha persoa espectacular, é un compañeiro increíble, sempre de bo humor, sempre xerando bo ambiente, sempre axudando os demais. Xa che digo, é un xogador onde imos botar moito de falta no campo, pero ese é o seu peor aspecto, así que imagínate a perda que temos. Pois nada, Luís, despedímote, collemos uns intres, collemos a Eloi, seguimos a súa entrevista. Ata agora.
ya viene. Está localizado. Ahí hay mucho ruido y no estamos aquí en el medio. Lo pillo, ¿eh? Ya. Vamos aquí en el medio. Vale, yo lo paso a tu madre, ¿vale? Vale. Vamos un poco para acá. Un micro. Bueno, agárralo si quieres. Ahí está. Vente aquí, Chris. A ver si no nos escucha. Vamos para... Vale, aquí está. Aquí. Mira la cámara. Sí. No, aquí preguntando, me estaba preguntando Eloy si había que mirar a la cámara, pues sí, si quieres mirar a la cámara, que te den para que despois na casa mira si sales ben, si encuadras ben. Vemos a Eloy, protagonista de hoxe. Eloy, que é o que sintes agora mesmo tendo que dicir adiós a este compañero? Es una mezcla de emociones, o sea, estoy triste por marchar y al mismo tiempo emocionado por lo mismo, y bueno, pues se me junta todo, al final se llena el pabellón, gritan tu nombre, paran el partido, te sientes querido y te salen las lágrimas, es normal, o sea, no puedo evitarlo, aparte yo soy de llorar fácil y de verdad gracias a todo el mundo. Non te vas a librar, oye, me preguntas, así que sin dúbida levas unha vida ligada ao clube, parache no seu momento tamén por temas de traballo, volveche a recuperar. Como foi esa segunda etapa túa na cal fomos a buscarte, a pedirte Eloy, ven de volta? Tomache un pouquiño de compromiso, ese compromiso conseguiste aceptalo, como te sentiche despois desa final? Pues cuando viniste tú personalmente, Castro también me habló para venir y jugar en principio en autonómica. Yo después de estar un tiempo parado tenía mono y dije, bueno, pues voy a darle una mano a los chavales, voy allí, juego con ellos, después se me dio la oportunidad de jugar en Primera Nacional los últimos partidos, me volví a sentir guay, tal, no sé qué, y luego claro, llegó Luis, confió en mí, confió Jota también, y la verdad que estos 2 años han sido espectaculares, tanto a nivel personal como a nivel deportivo, porque ya se sabe el ambiente que hay en el club y pues estoy muy contento de haber vuelto, y la verdad que con todo el compromiso del mundo, como siempre soy yo. Eloy, pregunta fácil, isto ao final non deixa de ser un cuestionario un poquinho personal, non é unha despedida, de menos, volverías? Es difícil, ya lo hablé con Luis y lo hablé con mis compañeros, yo si me adapto a esa vida, a donde voy, pues posiblemente no vuelva, posiblemente sea una retirada de verdad, a no ser que dentro de 40 años, cuando sea mayor, juegue en veterano. Bueno, pero a puerta está abierta. Sí, pero en principio, si de verdad me adapto a la vida, esto posiblemente sea ya un adiós definitivo, ya no hay vuelta. Si no me adapto, pues puede ser que vuelva, no digo que no. Y me daría pena volver después de la despedida que me habéis hecho, pero bueno, la verdad que, de verdad, vuelvo a repetir, muchas gracias por todo. Y yo soy quien soy gracias a vosotros, a la directiva, a la gente que está aquí, a mis compañeros, a todos vosotros. Y de verdad, vuelvo a repetir muchas gracias. Eloy, última pregunta, non te vamos a facer pasar o mal trago de sacarte a lágrima, pero que lle podes decir ás xeracións novas que quedan aquí? Pues mucho ánimo, ¿qué voy a decir? Mucho ánimo y espero que los infantiles se van a jugar el sector, espero volver y llegar a ver un top 8, eso es lo que espero. Pues, y más si puede ser, podéis soñar. Y a todos los que vienen detrás, hay mucho futuro aquí en el juego y yo creo que nos quedan muchos equipos buenos, yo creo. Seguro. Eloy, gracias de verdade de parte nosa, de parte do clube por todos estes anos. Eu tive a oportunidade de levarte dende pequeniño cara arriba. Gracias por ser, sobre todo, por todo o que aportas. Como dicía Luis, se o peor de Eloy é a pista,
todo o que aportas por fora, ese ambiente, ese saber estar, ese sentimento de clube, que alá onde vayas poidas falar ben de huevo. Gracias. Tiñas, Eloi. Muchas gracias. Listo, ¿cómo? Pois vémonos en 15 días. Chao.